Бу күннерге Саха Республикатының Аюр сыгынныгытын департаментин салаячыта Вячеслав Попов таттылугар үлеләте. Бу үлек саллах быгымайгы түбелтелерин серети быгытнан онна белемненини контроллур сыллах барар, туханнах тарелтөлөһеттере дейнен эхилек баһалыктара кыттылах сүбе муньяк болла. Манна телебитнен быйыл луска куран жыл күтүллер, онон бахардары серети үлете билиңиттен көжүстәхтик сагаланыктах. Олоқтоқ жахалта сааскы өттөһүн боппурухун көтөктө, департамент бу боппуруха хагас қалларда ый кереңе кемихинен чопчу быхары тахсарын эттилер. Көрсүхү түмүгөр улус баһалыгын кытта бир көлөлирге сөбүлең түһэристилер. Агай конуктагыта Россия Федерациясынын Советин муньяр баран бу ойур бахардырын боппурустаргар кыттан келдим. Оны тиер тапнекенер бияха анализ оран белдер быйылгы жылга Россия канык территорияларга отдук кутталлах бахарны үстүнө кутталлах местелер бар булуктар экен. Оны олан көрдөпүнө быйылгы бу ырытан көрүүгө кийин райондар битер, өлүшүнүн да райондар битер. Оны бу Томпо районları оны горный району бар бахарны үстүнө улахан кутталлах күн жыл туруга ден ордулар.